Ikibazo cy'uko abantu bageze ku kwezi ari kimwe mu bibazo byaganiriweho cyane mu mateka y'isi, cyane cyane mu rwego rw'ubumenyi n'ikoranabuhanga. Kuwa 20 Nyakanga mu mwaka w'1969 habaye igikorwa cy'amateka kizwi nka Apollo 11 Moon Landing, aho Neil Armstrong yabaye umuntu wa mbere ukandagiye ku kwezi, akurikiwe na Buzz Aldrin. Iki gikorwa cyateguwe kandi gishyirwa mu bikorwa na NASA, kikaba cyari kimwe mu bikorwa bikomeye byagezweho mu gihe cy'irushanwa ry'ibihugu bikomeye ryari rizwi nka Space Race hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'icyahoze ari Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti. Nubwo ibi byatangajwe kandi bigashyigikirwa n'ibimenyetso byinshi by'ubumenyi, hari igice cy'abantu batabyemera, bakavuga ko ibyo byabaye ari inkuru yahimbwe cyangwa igikorwa cyateguwe mu rwego rwa politiki. Ibi bitekerezo bizwi nka Moon Landing Hoax Theories byagiye byamamara cyane mu bitabo, mu itangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Iki cyegeranyo cyacu turasesengura ku buryo burambuye impamvu zishyigikira ko abantu bageze ku kwezi, tugaragaza n'ibitekerezo by'abavuga ko bitabaye ahubwo ari amayeri ya politiki no gukanga isi mu bijyanye n'ubuhangange, ndetse turasuzuma ibisobanuro by'abahanga ku mpande zombi hagamijwe kugera ku kumva neza ukuri kuri iyi ngingo. Turebe n'agace kaba hano ku isi bivugwa ko ariko kahimbiwemo iyi nkuru. Ese Abanyamerika koko bagiye mu isanzure by'umwihariko ku kwezi? Kuki ubu baterekana gusubirayo nanone kandi ari bw'iterambere riri ku rwego rukomeye kurusha ibindi bihe byose byabayeho? Iki ni igice cya kabiri cy'ikiganiro twakoze kuri iyi nkuru, n'ubundi tuvuga ibintu byahishwe na Armstrong imyaka 50 nyuma yo kuva ku kwezi. Aha turibanda cyane ku mpamvu zerekana ko Amerika yabeshye isi kugeza n'uyu munsi wa none. Mbahaye ikaze ku Nkomoko Official, umuyoboro mugari w'ibyegeranyo n'inkuru zicukumbuye utakumva ahandi. Urugendo rwa Apollo 11 Moon Landing rwatangiye kuwa 16 Nyakanga mu mwaka wa 1969 ruvuye ku kibuga cya Kennedy Space Center muri Amerika. Intego nyamukuru yari ugushyira abantu ku kwezi no kubagarura ku isi y'amahoro. Abari bagize iri tsinda harimo Neil Armstrong, Buzz Aldrin ndetse na Michael Collins. Kuwa 20 Nyakanga mu 1969 bivugwa ko Armstrong na Aldrin bageze ku kwezi bakoresheje icyogajuru cya Lunar Module cyitwaga Eagle, mu gihe Collins yasigaye mu cyogajuru cyazengurukaga ku kwezi. Armstrong yavuze amagambo yamenyekanye cyane ati, "That's one small step for man, one giant leap for mankind." Iki gikorwa cyakurikiranywe n'abantu babarirwa muri za miliyoni ku isi yose binyuze kuri za televiziyo n'ibindi bitangazamakuru bitandukanye. Kugeza uyu munsi bimwe mu bimenyetso byerekana ko abantu bageze ku kwezi, ni abahanga mu bya siyansi n'amateka bemeza ko urugendo rwabayeho koko, bagashingira ku bimenyetso bikurikira. Harimo amabuye yakuwe ku kwezi. Bivugwa ko NASA yazanye ku isi amabuye arenga ibiro 380 yakuwe ku kwezi. Aya mabuye yizwe n'abahanga bo mu bihugu byinshi, basanga atandukanye cyane n'ay'isi mu buryo bw'imiterere n'ibigize ayo mabuye. Ibitabo nka Moon Rocks and Minerals bisobanura neza uko ayo mabuye yemeza ko ataturutse ku isi. Hari kandi ibikoresho byasigaye ku kwezi birimo laser reflectors zifasha gupima intera iri hagati y'isi n'ukwezi. Ibi bikoresho biracyakoreshwa n'abashakashatsi kugeza n'uyu munsi wa none, ngo bikaba ari ikimenyetso cy'uko hari ibikorwa byabereye ku kwezi. Hari kandi amafoto yagiye agaragara n'amavideo. Amafoto n'amavideo yafashwe mu rugendo rwa Apollo agaragaza uko ibintu byari bimeze ku kwezi. Abahanga mu by'amafoto bagaragaje ko nta kimenyetso cy'uburiganya kiboneka muri ayo mafoto. Hari kandi ubuhamya bw'abahanga n'ibitabo. Ibitabo byinshi byanditswe n'abashakashatsi n'abanyamateka byemeza ko urugendo rwabayeho kuko. Urugero ni igitabo cyitwa A Man on the Moon gisobanura mu buryo burambuye amateka ya gahunda ya Apollo. Ikindi ni ukwemezwa n'ibihugu bitandukanye. Mu gihe cy'intambara y'ubutita, ubumwe bw'Abasovieti bwari buhanganye cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo haba harimo ngo uburiganya, ngo byari kuyigaragariza maze igahita ibigaragaza, ariko ntiyigeze bihakana. Noneho kandi hakaba hari n'ibitekerezo by'abavuga ko uru rugendo rwahimbwe rutabayeho. Nubwo hari ibimenyetso byinshi, hari abantu bagiye bagaragaza gushidikanya kw'ibintu byo kujya ku kwezi kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibendera rinyeganyega nicyo kishyirwa ku mwanya wa mbere. Abashidikanya bavuga ko ibendera rya Amerika ryagaragaraga nko kunyeganyega mu mafoto, ngo kandi nta muyaga cyangwa se umwuka uba ku kwezi. Hari kandi ikoranabuhanga ry'icyo gihe. Bamwe bavuga ko ikoranabuhanga ryo mu mwaka wa 1969 ritari rishoboye kugeza abantu ku kwezi no kubagarura, ndetse no kubura inyenyeri mu mafoto. Hari abibaza impamvu inyenyeri zitagaragara mu mafoto yafashwe ku kwezi. Ibitabo n'abanditsi b'ibi bitekerezo. Igitabo We Never Went to the Moon cyanditswe na Bill Kaysing ni kimwe mu byamamaje cyane iki gitekerezo. Hari abasesenguzi n'abanditsi bagaragaza ko uru rugendo rwa Apollo 11 Moon Landing rushobora kuba rwarakoreshejwe nk'igikoresho cya politiki cyangwa se propaganda mu rwego rwo kuzamura igitinyiro cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku isi.
Muri icyo gihe cy'intambara y'ubutita, Amerika yari ihanganye cyane n'ubumwe bw'Abasoviyete mu bijyanye n'ikoranabuhanga, ubukungu n'imbaraga za gisirikare. Abashyigikira iki gitekerezo bavuga ko gutsinda muri space race byari ingenzi cyane kugira ngo Amerika yerekane ko irusha ubushobozi ibindi bihugu, bityo igakomeza kugira ijambo rikomeye ku rwego mpuzamahanga. Hari n'abanditsi bamwe bagaragaza ko niyo urugendo rwaba rwarabaye koko, uburyo rwerekanywe n'itangazamakuru n'imvugo za politiki byari bigamije cyane gushimangira ishusho ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu gikomeye kandi kiyoboye isi mu bya siyanse n'ikoranabuhanga. Abahanga mu bya politiki n'itangazamakuru bagaragaza ko ibi ari ibintu bisanzwe mu bihe by'ihangana ry'ibihugu bikomeye, aho ibikorwa by'ubumenyi bishobora no gukoreshwa mu nyungu z'ishusho n'ubutegetsi ku rwego rw'isi. Ibisobanuro by'abahanga ku bitekerezo by'abashidikanya nuko abahanga mu bya siyanse basubije ibyo bibazo mu buryo bukurikira. Ibendera rinyeganyega nk'uko twabivuze kubera uburyo ryashyizweho rifite icyuma gifata hejuru, si umuyaga. Inyenyeri zitagaragara bitewe n'imiterere ya kamera n'umucyo mwinshi ku kwezi. Hakaba kandi ikoranabuhanga ngo ryanaza ryari ryarateye imbere cyane kubera irushanwa rya space race. Kwamamaza n'itangazamakuru byagize uruhare rukomeye mu gutuma abantu bamwe bashidikanya. Filime, inyandiko zitandukanye ndetse n'imbuga nkoranyambaga byakwirakwije cyane ibitekerezo by'uko urugendo rwahimbwe, nubwo abahanga benshi babihakana. Hari n'izindi nyandiko nyinshi zivuga ko amafoto n'amavideo byerekanwe nk'ibyafatiwe ku kwezi mu by'ukuri byafatiwe ahantu hihariye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hazwi nka Area 51 cyangwa se Zone 50. Aka gace kazwiho kuba gakoreshwa n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bikorwa by'ibanga rikomeye kandi ntikemerera abantu benshi kukinjiramo. Abashyigikira iki gitekerezo bavuga ko aka gace gafite ibikoresho bihanitse byafasha gukora amashusho asa nayo ku kwezi neza. Kuba ari ibanga rikomeye bituma habura amakuru ahagije kuri iki kintu, bigatuma bakeka ko hashobora kuba harakorewe ayo mafoto. Filime n'inyandiko zitandukanye zagiye zerekana Area 51 cyangwa se Zone 50 nk'ahantu hakorerwa ibikorwa bihishwa bitagomba gushyirwa ahagaragara. Abahanga mu bya siyanse n'amateka basobanura ko nta kimenyetso gifatika kigaragaza ko amafoto yafatiwe muri Zone 50. Ikoranabuhanga ryo gukora amashusho irizwi nka visual effects mu mwaka wa 1969 ngo ntiryari rishoboye gukora amashusho arambuye nk'ayerekanwe icyo gihe. Ibimenyetso bifatika nk'amabuye n'ibikoresho byasigaye ku kwezi nabyo bavuga ko bidashobora guhimbwa muri studio. Bityo nubwo Zone 50 yari ahantu hazwiho ibanga, abahanga benshi bemeza ko nta sano ifatika bafitanye n'urugendo rwo ku kwezi. Urugendo rwa Apollo 11 Moon Landing rushyigikiwe n'ibimenyetso byinshi by'ubumenyi n'ubushakashatsi, nubwo hari ibitekerezo bivuga ko rwahimbwe. Harimo n'ibivugwa ko amafoto yafatiwe muri Zone 50. Nta bimenyetso bifatika bishyigikira ibyo bitekerezo, ahubwo ibisobanuro by'abahanga n'ibimenyetso bifatika bikomeza kugaragaza ko abantu bageze ku kwezi koko. Ibi bigaragaza akamaro ko gusesengura amakuru neza no gutandukanya ibitekerezo n'ukuri gushingiye ku bushakashatsi. Mu gusoza iki kiganiro, ibimenyetso byinshi by'ubumenyi n'ubushakashatsi byerekana ko Apollo 11 Moon Landing ngo ishobora kuba yarabaye koko. Amabuye yakuwe ku kwezi, ibikoresho byasigayeyo, ubuhamya bw'abahanga ndetse no kuba ibihugu byari bihanganye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitarigeze bibihakana, byose bishyigikira ukuri kw'ibi bikorwa. Nubwo hari abashidikanya, ibitekerezo byabo akenshi bishingiye ku gusobanukirwa guke ku bya siyansi cyangwa ku makuru atizewe neza. Ibi bigakomeza gushimangira urujijo n'amayobera ku kijyanye no kugera ku kwezi. Ibi bigaragaza ko ari ingenzi gukomeza kwifashisha ubumenyi n'ubushakashatsi mu gusobanukirwa amateka y'isi. Bityo rero, nubwo impaka zikiriho kugeza uyu munsi wa none, ibimenyetso byinshi bitandukanye bikomeza gushyigikira ko abantu bageze ku kwezi kandi kari kimwe mu bikorwa bikomeye byagezweho mu mateka y'ikoranabuhanga n'ubumenyi mu mateka ya muntu. Gusa igikomeje kwibazwa ni iki: kubera iki kugeza uyu munsi wa none ikoranabuhanga riteye imbere kurusha ibihe byose byabayeho batarongera kwerekana bagiye ku kwezi koko? Niba bafite ubushobozi bwo kujya ku kwezi mu mwaka wa 1969, kubera iki muri iyi myaka nk'ibihumbi 2026 kugeza ku myaka iri imbere batari kwerekana ko bashobora kugera ku kwezi kandi mu buryo bworoshye bishingiye ku iterambere ry'uyu munsi wa none? Ibi bikomeza gutera urujijo n'amayobera mu isi dutuye. Nge nk'ibisanzwe ndabigira banga ati aha ni ku Nkomoko Official. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wacu, ibuka gukora subscribe no gusangiza ibiganiro byacu ku nshuti n'abavandimwe kugira ngo twaguke kurusha uko tumeze uyu munsi wa none. Ndabashimiye, mukomeze mugire ibihe byiza aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi.